Nyangolitiki wala mwanaitu plus the aspiring MC Gesima Mr. Freddy Onyancha. You are most welcome. Wala na wonsi walintatu raga wonsi wala ambao wametoka katika noje tora sama be nje konoje togo ngwani ngana ko wako gaki asinya sambia mono sana chire gatoire ni sano chioka ige ya monka etengangere koera chiri tangani gonkuru kwa MC Dudus osedu omonyakirugo gokora na kisi ya fam omoroberio mambio kuru kumominchuri migo chakira chinsa 11 mambia moika chinsa inye togote bapole sana gochase nkeye kwa niaba ya yomo director Bernard Otema omuteneri w'ibipindi MC Masai n'abarari bande bonsi bari batanyara gwikagaiga nigotokoleta engora yaito ya bene asinkeye nene nigotogoteba nga Nyasaye tiga abaremi ntuwacha n'abandi ntoga igasinga nchibiro nataka bateba Marieta na karokende amashabiki ito naregaiga ababago cyana amashabiki nabo barimo gukora igubakora akagishimi sana se radio nayo riyo tanya gutegerera kisi ya FM yekubwatera 94.1 none nsemelia yo mtandao ntororo na bogo download app yaito ya kisi ya FM elinde ya ko bogo tonyora buya nene nkayo mu gusine radio mu gusi ekero mu gutegerera mu guto support asinchira ya bene kigima mware ko sukaiga mwakwe bicho moro stira inibera singe nche kamera litego nyara kubabwata mwensi abande moche bosi aiga bari muri abenge mo bara ko rubosyo nabo kweriye riyo bwepime nye ko mutambe buna nchaye kabe ko rumaga igiga aiga tokole bwango ntosali chingaki kiseke ndibere cyo katafadai tubaite yabantu bari bebicha kigera ntati gukora chingaki aiga Jadi Raymond Korea Bore. Kalau aku di mata kalau gerak kau tersabra. Udah lagi istiqal pun macam. Adoge simbe kungu konya bios. Kalau tanalita dia dia bor. Moka kista lamani ske monto konya mwisi kemea. Oni poma ali korugesi. Kista maranga jamera ngate kemera. Cheni borori omana rosa kurmachen. Mong na bega kista beri kista isero kurumero. Chane kisale machane ya toka. Mane bana koruke buko. Mwana sport franco ngweni kwenye azimu wangu. Kitare council na tamsukua kisefe. Etiba yeskim. Kitore kisa matanu yaka. Mugata katamba kurunya ngoro. Yesa besi na ndi kubesa wa. Fundi akisi France kureke. Aya bwana kurumeno. Kala somo ngala westa kurmachen. Apengo korudiamon. Lawrence Kabichi kurukiamo so esaba uchaka lero ge obali shabiki bwana liyakite Joshua Nsongo kwa isoge scheme Wabi wangu mwenye sante sapati la poyo njonga. Naya na alama yanda ba batu ya kunuma tangu mbaturu wakisima ya chairman ya muminjo limigwero ya mwana Estonia kingo chowi. Kisatele kwa wado sokoro kwa karaka montile. Mwana matunda kurukijauri. Salamu alaikum mwalimu nsagara kurunguru mwana Wapeka ile kurumato reskie chachi mbeze bilimonya ngono prate nsagara. Kuruchiza majamange sawakarra ibutenelia baba omusubwe ngajo swatimate nyamaji no signo filipo hotel kurumange sawa Basi kanya bando mongine tingala kurmacheno chale tiye keobeki. no mubwende bwechi anga kurunyangoli oyo nagotiga moko nganchira kwanilingana mikere nero toretaga igane ro kurukumu ngina baba byabona bakyase dekeye Amashabiki. Abasani ba mama mwezi mwatire gotoa pole. Na bakwanirimbia muri mwezi. Timwati amanga samarie tanguro kumo ngina baba kurunyamburuga nera Inesi Momanyi omogati bwo mogusi. Karibu. byabona sana pole sana mami Kenya sai abawobole muna abamente chinguru chinga kibile chiga na mutwara wasemelia chireka natigeri libere choka nacha nabarariga iga musubati narega iga Gato kondi family gosere no musubati gosere no moiseke gosere no mongina tibana koreka lakini gato tebya singi nchibiro
basi omancho mutegerero Kisii FM na kwaligania sekesero gechigosori na bagosori asamarieta ndokemiruka bia kabisa na onyatora asama be ngoba kwani na bwairire bia nainde ago tebana mbia gocha se nyomba eri ebwata amabe ekubwa kwenda ase chiri cyo kwegokia na gokire sana korora amashabiki asobonge gocha kumusira umongera baba pole sana asogosirima myomino nande onde bwensi oikira nasa matangaya kubatebina atiganya sagendere kubasesenia na nyasaye agendere kubaga te family na boigo kubabeka liberera chinga kechi goro ku Stacy Miruka Mochokoro Miruka Ambassador Stacy mama yao kama kawaida ikiwa ndio #Ngokoro mubiri wege teacher litugoria Jumatatu weka Ijumaa chinsenye mpaka saa 9 toko banoyo bintu sheli ka dot ka dimpo nere na tige studio bon na bwe ngokora ndege sero gechigosori na bagosori na Jacob Ongeri kero toko tangaso mupira mpaka 90 aba Manchester onye mole rega mbia mole yona liero bia mon. Asanteni sana uyo asini nchabwate kamera ngakuru kwa Nimrod nero teleta mangana yechi video na gukora editing ase studio ito ya Kisii FM ikiwa ngokora tora mangana online ya semeli ya Facebook na wewe YouTube munyakiro gombia mona sana tinya saba senye ekero tora asoke kuruga iga abo mo gutwa berekiagira ntubwate shuguri na inde to chibokora igo twasinye gutiga goika twarenge ko baga iga asenge nchumo ngina baba nyasadi abasenye kero moko ya mogende bia. Thank you very much. Na watakatifu kwa mbinguni wanaimba sifa za Bwana, wanaimba wanasujudu, wanaimba sifa zake Bwana Mungu, wanaimba wanasujudu, wanaimba sifa zake Bwana Mungu.